Yebo, ingane zawethu impela sibona laphana ke izindaba-ke ezingekho zinhle neze neze zokudlula-ke emhlabeni komsakazi-ke woKhozi FM uMandla Njinji Magwaza. Bafowethu-ke ngaphandle basikhuluma kakhulu-ke ngicela baqale ngibingelele kuyona-ke Mbuso City MTV sithi njengosiqake neshaneli ake wenza kulungile uciphize usubscribe nawo notification bell cause uthola zonke izindaba ngishisayo nazo-ke ezitrendayo. Hayi-ke wengane zawethu impela sibona laphana-ke izindaba-ke ezingekho zinhle neze neze zokudlula-ke emhlabeni komsakazi-ke woKhozi FM-ke uMandla Njinji-ke Magwaza. Kanti-ke wengane zawethu impela-ke bomndeni-ke sebedlulise-ke incwadi-ke labona-ke becela ukuthi-ke impela-ke ngaso-ke lesikhathi-ke sobunzima-ke nefu elimnyama-ke libehlele ukuthi-ke badinga nje impela-ke i-privacy yabo-ke njengomndeni-ke njengoba-ke besahlangana. Kanti-ke wengane zawethu impela yena-ke lo msakazi udlulele phana-ke esibhedlela-ke emva kwengulo nje emfishane-ke ebimhlasele. Kanti-ke wengane zethu impela-ke somkhumbulo phana-ke endimeni-ke umculo kaMaskandi-ke laphana-ke ebenza phela-ke i-promo yakhe kukhuzani-ke indlamlenze umfampongosi-ke makabe ezokhipha wona-ke umsebenzi wakhe-ke omusha. Hayi-ke wengane zethu impela-ke zinjalo-ke izindaba-ke ezimbi-ke ebesiniphathele zona la kuyona-ke Mbuso City MTV sokudlula-ke emhlabeni-ke umsakazi-ke woKhozi FM. Hayi-ke wengane zethu impela thina-ke ake hlabe ngedolo phansi sithi nje impela-ke idebana yona-ke video elandelayo.